U ovom videu prikazat ću rad s Iscat aplikacijom. Aplikacija se integrira unutar AutoCAD 3D, Bricscat Pro ili ZVCAD programa. Za platformom koristit ću Bricscat Pro verziju 26. Prikazati ću 2D projektiranje s konačnim rezultatom izrade šeme i specifikacije potrebnog materijala. Radi se o rekonstrukciji postojeće obiteljske kuće. 3D projektiranje za sada neće biti prikazano, obzirom da je u fazi izrade nova verzija aplikacija koja će izmijeniti, ali i olakšati 3D projektiranje. Krenimo redom. Nakon instalacije programa, program se može pokrenuti zajedno sa CAD programom ili spojiti na već otvoreni CAD program. Da bi mogli koristiti program u online verziji kao reduciranu verziju ili u potpunoj verziji, potrebna vam je dostupna internet veza. Ako program koristite s odgovarajućim USB ključem, isti je potrebno uštekati u računalo prije početka pokretanja aplikacije. Pokretanje aplikacije prikazuje se paleta koju je moguće proširiti kako bismo mogli pristupiti svim potrebnim alatima. Prolaskom miša u gornjem lijevom kutu prikazuje se naziv ikone. Tako da možemo provjeriti serijski broj aplikacije, serijski broj online i online premium verzije, registracijski broj online i online premium verzije, te serijski broj professional verzije ukoliko se koristi USB ključ. Trenutno koristimo online premium verziju. Za online verziju potrebno je označiti koristi Viridi server za provjeru licence i vaš email kojim ste registrirani za korištenje programa. Svaki put zasebno u svakom crtežu potrebno je postaviti početne postavke određenih varijabli u CAD programu. Units, to više decimala to bolje. Snap, staviti u što manji raspon, predlaže se 0,001. Te u esnapu ili u AutoCAD varijabli osnap uključiti nearest. Polar tracking postaviti na 45 stupnjeva radi lakšeg projektiranja i postaviti current layer kojim ćemo zapravo projektirati kanalizaciju. Nakon toga krećemo s definiranjem etaža. Etaže nije nužno kreirati, ali na taj način preko naredbe programa možete jednostavnije kopirati simbole između različitih etaža. Također, možete zoomirati na svaku etažu zasebno, kada imate mnogo etaža, to postaje vrlo korisno. Prilikom definiranja etaža potrebno je voditi računa da je fiksna točka zapravo jednaka točka svim etažama o x i y koordinati, ako objekt promatramo kao 3D model. U ovom projektu imat ćemo podrum, prizemlje, kat i tlocrt krova. U podrumu će biti prikazan razvod pod stropom. Krenimo projektirati.
Radi se o rekonstrukciji postojeće građevine i dogradnji kata. Građevina ima postojeći instalacijski kanal, te ćemo u njega staviti račun i kopirati na ostale etaže kako bismo vidjeli gdje će nam ta vertikala pasti. Nakon kopiranja vidimo da se element nalazi na svakoj etaži te vidimo gdje točno nam dolazi. Zamijenit ćemo na tlocrtu krova simbol račve sa simbolom cijevi i dodat ćemo oznaku vertikale VK1. Nakon što označimo, iskopirat ćemo oznaku na etažu niže, kao što vidimo, i krećemo sa projektiranjem razvoda u podu i u zidu na etaži niže. Kao što ste primjer sad vidjeli, nije bila ravna crta, moramo osigurati da pomoćna linija bude ravna crta ili pod 40 stupnjeva. Ako se radi o nepravilnim građevinama i za to postoji naredba. Projektira se pomoću pomoćnih linija. Prvo se iscrta trasa, a zatim se ubacuju elementi koji prikazuju kračve, koljena i cijevi. Naravno, ubaci objekt, biramo određene objekte i određen profil sa određenom iseknom točkom. Ovo je luk 50 okrenut prema gore. Brišemo pomoćne linije. U briskedu podešeno je da možemo desnim klikom ponavljati naredbu, tako da nam to i ubrzava projektiranje. Ubacujemo luk i ubacujemo luk 90 okrenut prema gore, da bismo dobili se spojili sa lukom spuštenom prema dolje u puštanje zapravo iz zida u pod. Nakon što ubacimo sve blokove, koljena, račvi, svega spajamo isto sa cijevima određenog profila. Kad nam više pomoćne linije nisu potrebne, iste brišemo. Dodatno moramo iscrtati i razvod u zidu za konzolnu WC špoljku. Znači ona se
nalazi na nivou iznad trenutne račve 90 koja ide u podu i spojena je na nju vertikalno. To je račva 110 na 110 i zatim to spojimo sa cijevi. Brišemo pomoćne linije. Sada ćemo ispisati tekst i pad cijevima. Znači, pad cijevi ćemo postaviti po defaultu 1,5, mi ćemo staviti 1. Veličina teksta je u defaultu 1, to je za mjerilo 100, za mjerilo 50 je 0,5. Desnim klikom ponavljamo naredbu, ispiši tekst. Sad ćemo tekst izmaknuti obzirom da nam se preklapa s tekstom koji ćemo kasnije ispisati za cijev za konzolnu WC školjku. I eto, ovaj dio tlocrtno je riješen. Sad ćemo pridodati odvode, svakom simbolu odvod pripadajući, znači ovdje dodajemo za umivaonik, desni klik ponavljamo naredbu, dodajemo WC školjka, desni klik, tuškada. Znači sad ćemo raditi vertikalne grupe, s obzirom da na tlocrtu ne možemo prikazati i šta se dešava na vertikalama, pomoću vertikalnih grupa pridodat ćemo određenim objektima dodatne objekte. Znači na račvi 100 na 100 pridodat ćemo reviziju 110 i cijev koju ćemo koristiti za ozraku određene duljine. Vertikalnu grupu prikazat ćemo i na mjestu spoja umivaonika, dok na mjestu gdje prelazimo iz poda u zid koristit ćemo samo lukove prema gore i prema dolje, te nije potrebno raditi vertikalnu grupu objekata. Samim time završili smo taj dio tlocrta i kopirat ćemo simbol vertikale na etažu niže. Znači ovdje se radi o odvodnji sudopera. Prvo je potrebno pomoćnim linijama označiti mjesto, ali odabrat ćemo spoj dva luka da vidimo gdje će to past. I zatim ćemo uzeti pomoćnu liniju
Navedenim rješenjem zapravo zaobilazimo instalacijski kanal. Crtamo cijevi, brišemo pomoćne linije, pridodamo odvod, i izradimo vertikalnu grupu objekta. Kopiramo znak za vertikalu u podrum gdje ćemo imati razred pod stropom. Brišemo simbol račve, stavljamo simbol korijena u 90 stupnjeva 910. Od samog zida spuštamo se na niže nivo. Te ćemo izlaziti van iz objekta profilom DN160. Ispisujemo tekst cijevi. Dodajemo vertikalnu grupu objekata. Znači moramo pridodati luk 90 i cijev 110 određene duljine za prolaz iz podruma u prizme. Dodat ćemo vertikalnu grupu na izlazu iz objekta. Luk 90 i dodat ćemo redukciju 160 na 110 i određenu duljinu cijevi DN110. Obzirom da smo riješili tlocrtno projektiranje i definirali vertikalne grupe, možemo krenuti na generiranje izometričkih schema. Prolaskom miša
iznad objekta vidimo da li objekt sadrži samo vertikalnu grupu ili samo taj objekat. Za početak algoritam radi na principu ako dva bloka imaju istu insertnu točku, potrebno je onaj koji je na višem nivou, to jest koji je spojen na njega, staviti z koordinatu u 1. Kako bi algoritam ispravno odredio šta je gdje je spojeno. Evo, to ćemo ovdje i prikazati opet ovdje. Znači imamo i na tlocrtu prizemlja dva luka. Luk koji je spušten prema dolje prebacujemo z koordinatu u 1. Na temelju toga, kad konvertiramo u šemu, označimo referentni objekat, zatim referentni sve ostale objekte i desni klik i tvrdimo točku gdje želimo da se šema ispiše. Izmaknemo si šemu na sljedeći tlocrt i krećemo. Ovdje ćemo zasebno vaditi šemu za dio koji je u podu i u zidu i zasebno za drugi dio. Kao što vidite, opet z koordinatu višeg elementa stavljamo u 1, to jest u broj z koordinata mora biti viša za 1 od onoga niže. Ako bi imali 3 elementa, prvi bi imao z koordinatu 0, drugi po visini 1, a treći 2. Označujemo elemente koje želimo prebaciti u šemu. Klik, zbacujemo. Ako nam na nacrtu nešto smeta, mahnemo, označimo izmicanje isprekidanom linijom kako bi šema bila čitljivija. Zatim označujemo raču na kojoj je spojena WC školjka, a opet nju, cijev i luk. I generiramo ovdje. Kao što vidite odmah, s obzirom na vertikalnu grupu, generirala se i revizija i cijev koja predstavlja ozraku. S time da smo ovdje pogriješili i zaboravili smo staviti vertikalnu grupu u zračnu kapu, te ćemo naknadno isto postaviti, izvući šemu i ispraviti. Znači ćemo samo taj objekat i opet njega izbaciti sa strane. Pomaknut ćemo od škapu i obrisat ćemo višak. Iskopirat ćemo si oznaku vertikale i ispisati sve potrebne podatke za šemu sa naredbom koju smo prije koristili za ispis cijevi.
I isto tako ispisujemo poslov desni klik, ponavljamo naredbu. Kada imamo lukove, moramo dati rotaciju, točku, redukcija. Vrlo brzo se to ispiše, samo je potrebno malo tehnike. I bitno je da desni klik ponavlja naredbe, pa to znatno ubrzava projektiranje. Ovdje je malo nejasno, da ćemo sve to podići da bude jasnije. Maknemo još, izmaknemo, možemo još dodati broj sanitarija na tlocrtu i ispisati broj korištenih konfazorskih komada i duljine cijevi. Brišemo proizvođača, materijale, skaliramo tablicu, te isto možemo ispisati uz
šematski prikaz kanalizacije i priložiti projektne dokumentacije. Hvala na pažnji.